wakomori mlio ondani na nanyi mlio umonze tosana salamu johanyu tasir hondana harma inkweto yatu ya mfumo uskole unu rizingara nukto mbili idir tabaru kumbabi nukto hadani de nukto yusuo ze vacances hena mwaha hena makati ya mada yanu wakomori walio umonze owenji wa hao wahane mazoea ya ukawo hanza warejei hakuho masiwani ha ndongo zincha onda waone eze famii zao wabitse ubumzi hao bazima daone eze famii waja huwa wenda wafanye ndongo kao zo kawaida usoni mwatu na eze mashuli za hatu kao si uzifanya hao bazima neze famii za hatu ho masiwani garzo rejei harma enukto yinu idiri shere khimbabi ene sebabi ze tabu ikao wakomori wa lio bonze wazihundao haina mwaha makati dayanu heni wakati kawo waswili ho masiwani holiho kabati madhamana obonsiju hauka ekenga bodhamana baba hanu ekangu joka wakati fulani buka ndongo fulani yawe usana harage azma fulani ili ya sana ya kingie ndongo fulani kawo zo ujiri wakati fulani harma insi hatu zango zinu kasushido mkinhania haina mwaha wananyasi wa komori walio obonze warejoho masiwani wahondana na utezefsher na uchovu adabu na umavu mastay na uhondana neze haki de mastay kao istahiki si hamade nsi hatu wafanyilie wananyasi kao wanshobonze warejei homa siwani harma uvumzi ili waje wafaidishe haku de nsi hauka nsi bayo gehonda ufaida harma zengozi garzo rejei harma enukto inu rinanu mbabi nukto abidi nukto ihusuo ze hazinku ani ze posto za udhamana harma ya daula ya Komori yahusu wanikondo lazima warengeze dhamana zinu wazendese hafaida hensi gamjoze polemiki kauze jiri makati ya mwiso yanu makalima yambishiha ya ukaya wanduwanu iladhimu harma za tikao zo jista iwo hansi wa haula utaalam wa haula utajiri walo nuo haila experience walo niyo harma ezehazi harma omondeso edaula warengo wehansi wonde wakaye pumo wakaye roho harma service fulani au harma wizara fulani ili waendese eze wizara hizo wandu wao wawe makati wokwa wauti wanduka wahana parti wokwa jahana parti wokwa jahana uwanzani wokwa jala mji mzima wone rais wokwa jala bavu zima wokwa jala isiwe zima wone rais wao wanduka una utajiri una experience una namna ya ukawa jue waendesendo ha faida ya hensi makungumanyo hauze service hauze wizara kao do waladhimu wanikoze dhamana hizo na jobi na mbabe harama swalinu hanukto yabili ili sana lionese fikra ya haki na ribarikishe Komori harama swalinu ikao na ribarikishe Komori rito wa manzish juzi harama swalinu haonesa namna ladhimu lifanye ili waparhani faida harama zenogozinu harama namna wanukao do waladhimu wakaye do hitwa hahuendesa ino kimanga ambao de administration ya ensi ya hatu yabo zineze nukto mbili razingara harma enkwetu leo gari jao harma enukto amadu hadali ndo rengesho bashin ya bushuri ya uvumzi mwema wa Komori walio homasiwani emakatianu nano wajoka henda garjoka emakatianu rizamba wa Komori wenji haswa wanshi harma ensi ya Faransa wore jei homasiwani harma uvumzi ili wavumwe haubazima neze fami wajao ili watekeleze mazoea hatu kao hanao na deze mashuri kao si uzifanya haubazima deze faminge ngarenga shiba hashiru hawabushuri ya uvumzi mwema hawabushuri ya mashuri mema ya wakao wende haufanya mashuri nyezimba jailiesa ngozinu zibire hausalama haina mna ikao ndo yastahiki izora kaza mabe hindi baada umbushuri yo uvumzi mwema wa Komori walio masiwani lukaya haina mwaha za ngozinu zofanyishia wa Komori wa urejei ho masiwani yabona nzi obonze hata urejeho masiwani ngabo azma ya ladhimu esirkali warenge kimagaye hoba dispositif ranzido mbali wa Komori bonze hata wasuli ho masiwani yabonga nganzao avion nganzao jede hawani yaboza ntikao zo jistahi wofanya namna ukawasakhilishe wandu wabo ntijuha walio bonze wanzo warajaibo ntijuhu hauhansi shirika la avion la ubali ya wandu wa hao walobonze waswili harima ensi hao garasheza uka harima ensi hatu 2022
jaya madasha fina humedi msaidie walihada ukangajoka ubuua shirika la avio la ubalia wa Komor obonze wasuli obonsiju leo ngasi 2025 karja paro wona mbanga alama hele shirika hili narangalia babi mfano harmansi ikao yo ya Afrika hamadas Senegal ti wono juzi ukaya Air Senegal ngo harma situation de faillite nabo ze avion riziona o zanziho Air Senegal hauzi bali yawe ma Senegal rekando udobondani mwensi rekando bonze wasuli obonsi juu eze avion zila zasi avion kao zimilkishiwa zihulwa nile shirika la Air Senegal shazila avion owinji wahazo za mawajara ikao waziwajiri na shirika la Kimarekani ani wode waonole shirika la Kimarekani hilo na mrajiri za avion zinu haina mwezi ngatizo mlivani mbahindu kadha ili risakhilishe mawasiliano baina ho wa Senegali walio hondani nano walio bonze wanzo waje obonsi juu ani yabo alhakika ngatingo shindwa bure ani humedi msaidie na jaye washindwa bure hakabanu isifi watsojua wande waone shirika ikao hana avion wambieka na mrajiri ze avion za hanyu hizo rido mlivani rali kadha haina mwezi ili risakhilishe wa Komoro walio obonsi juu ngasi harmansi azisiwa yabunge lazimwe serikali yo dhamana he serikali yani ngasi na wizara ya transport nadhani uzisiwa ebanu wizara ya transport ningefanya uno goindi lazima wakati hansi watampaka leo ika nchi hiyo kejashindo kuna namna ka bakae namna usakhilisha emisafara ya huwa Komoro walio hondani baina hezi si wa mwali nzwani ngazija maore kabla shindo kuna namna ka wasakhilishe emisafara huwa Komoro walio obonze wa waswili obonsi juu ngebanu waziri wahe misafara hizo transport ewe inge na mradi ndri ongusubili mapesa bure simwambia ni banukaya Air Senegal ezi avion za hao izoti za hao izo avion za mawajara wende wa una shirika la Kimarekani wawanikaze avion hizo wajawa zanziha Air Senegal na badala singa tutofiri kazi la Senegal na zila avion za mawajara kwa jahula sha mawajara wafanya uhazi hena mwezi walibeluwaye kimanga ani walibembahindu ngebanu bokumedi msaidie dawena jaye nazali mshina no kamadema waone wandu wa majiriseni avion nzima bili nkuu zibaliwa Komori bonze huja homa siwani haumbili titi zibaliwa Komori hombani mwema siwa ani baina nzuwani na mwali na ngazija na maore ndo waliba nabo lewo mkomori ho la Faransa uja Komori o shashi nganzao 2500 euro ngasi wayo chedo yonsi kao ye billet d'avion ngiyo hali kama sinsi walona billet d'avion hamade billet d'avion ya uja Komoro nanji Faransa uja Komoro henge namone mabi mapesa ya ungarengwao na mashirika kijeni nabo esirikali la Komoro henge ikasirikali nge waka madhamana nge waka waziri wa kweli wahe za habari za misafara hajo huna namna ukayareje bonze ya hadisi na mashirika yobonze walona avion wa majilisi za avion hizo ya jado rengo wa Komoro bonze Faransa uja Komoro hau hodani moroni hoda mwali moroni hoda nzwani moroni hoda maore ya mure mapesa ya do waliba haina mwezi ya umawajara bahi Air Senegal ngo harma situation ya faiti ya uziro hata we kompani kaundo yakaya wajirisa zi avyo za hao warenge zi avyo za hao hata mpaka situation hao bese irregle kwa jordi wa warejeze zi avyo ntuami ni kama mru ajofanya ngo hamalizo rekane serikali reka mru wa kinafsi ya tajiri unaona mapesa ya ukaya ya jua fanya ya buliwa na serikali ya fanya ngo hizo kama sinamna joka situation faita uka wa Komori ngarandao haku huo masiwani kaiti period estival kaiti period ya December shahena wakati wa Komoro ngandao kwa masiwani yabo kabati namna kale shirika hilo lijoli ke fight yakangabo uadilifu waza sabuzi ngasikitia namna yoka hata mpaka leo wanu wizara ya mbaka wizara ya heza habari za hema misafara ministre de transport yewe omradi wahe hindi dokaya kensi harma biro ya ronese mababa ya makartas de pile za dossier za hata gamjombulani avio 2022 ngasi 2025 ne kesum na yaka hunda mishahara akahunda faida shina majana matsara shababa mafiti ani ngasi kitamba biyo ka ani iyo me azma hadania lazimira ngone serikali ya Komoro yoka wananyasi wale bonze wo huja haku period festival namna hindi na ushidari kingie emisafara ho wananyasi kwa japoro zita wakati na hajanizo mapesa haya ho Komoro wale bonze ngarengoni compagnie zo bonze o Ethiopian
wao Madagascar, wao Kenya, wao Australia na sijimbani. Alafu wenji ngwatabi hao za vyo kasu ze koli kasu huja mnungu ndo afanya skali 25 mnungu siso nguhezo mnungu fanyo zile razinji na engerika na kompanya ya hatu mnungu jokangu roho pari ya jemoroni. Sinena mna hiyo ngobiro Dubai, ngobiro Tsijina Hubi, Amsterdam, ngobiro Kenya, ngobiro Tanzania, mwone babi zetabu zo pia ani serikali ya Komori wote wanaofikiri ya ukandali huna namna ujana majawabu na mashawiri ya hizi tabu za hoa Komori waliobonze wajohanza waje obonzi juu waje wafaidishe NC ngasikiti yao he namna yo tabu ya handani ihonda nao no wa Komori. Wa Komori wekawa asuli harimasha iwanza shandegesha Komori enge rika nanti kao yo stehi wa Komori waliobonze isoka ladhimu bake miongoni mwa dispositif ya ndani ladhimu hansi wane serikali nene shirika la aeroport izo parking msujua parking ngapi za butei za maji za tilo harma frigideri zilona baridi maji ya barafu hena mdu ya saboti bala holi hodele jua kali lilio bala yani kiomba maji yanu yani yao mastay yo adabu rifanyao wananyasi walobonze wajebo tijuba wafanya zaidi ya zilina mfukari harma avion waje harma le jotolila wabaki aeroport hiyo zaidi ya lera nsanu hao mfukari batina ukawa hundemba maji wanwe mastehi harmatikao yojise engeba ka mastehi na adabu baina he serikali ya Komoro baina hele shirika la aeroport no wa Komoro walio obonze parki mbili daru za maji za avion za jotula harma nungu ya barafu wazirenge hena mdani kwa mna mdumu yani kwamba maji yani yao mastehi yafanyiwa wananyasi wala obonze waje watukuze ensi hatu kasufanyishia yabo ntumwabia ni zetabu ikawa wazingundao hautahaye mbabi za valizi za hao hautahaye ze control zifanyi waone ne wanu wahe le jeshi la tiji frontiere na hizo pia ani riunana kali sahili shize ngo hizo shanga zenje zao mndugu fanyo zaidi ya zira nsano harma shay wanza shandege yote haki yonde maana kasisi na ribarikishe Komoro Salimu Yusufu Jabu mzima miongoni mwa ezitwada zahina ribarikishe Komoro hajiteke zanzido masiwani haonesa fikra ya ukaya banu yodio mtodo jamu hambaba luka ngari babu hao kabati mashawiri ngari yato wao ilionesa fikra ya uka ngeladhimuo haruma situation mada yinu ya uka rirenge ile jeshi la Komori kao kaliti na mbamra nitoka yonsi kati do kalinde la rohitwa wa Komoro haruma wakati hamada unuka na mwendeho aeroporu mwendemo asahilishe babi ezetabu za emihima ya hoa Komori wala bonze waja homa siwani hautaha hauwasaidia hautiamba ordro harma namna utahaze ze bagage za hao emizigo ya hao harma namna ya usahilisha zila demarche administrative za ufanya harima sheiwanza shandege si ikawa yujiste hiwoja urenga azma hamanda hiyo mfano yani hizo tunukawa ziafilisha serikali hizo tunukawa ziafilisha wanuwende sawa sheiwanza shandege Wakomori kwa tabi hao hanana msinadi harmashi wanashandaga ishu yuti haki ngareja hiyo nambe ukaya fikra yinu yoka na risale ni namna ka ribehele jeshi vendela sakhidishe babi kajama de la bihewanu de la sakhidishe namna ka Wakomori wajola wonze wasuli harmashi wanashandage wasakhidishe babi harma zila demarche za hao za utahawa hone babi za mizigo za hao za utahawa fanya ze formalite administrative zao kabla ya uroha obonze harima sheiwanza shandege shensi hapo abo ingene ngo habari zozifanyiha yono ngo yatufanyishia hautukuza haustehi haunikashewo wananyasi waliobonze waje watukuze ensi harima makati ya madaro kasna porofanyishia hauka kariti na madhamana harima ensi hiyo timambia nuka harima tikao yo jisa iladhimu timambia izo park mbili au ndaru za Evian au za Crystalline za jotula harma nyungu ya barafu wakati wanu wajusama nti harma avion hena mdu ya jabala maskini ngabo wanaziwa na watiti wanata bashke huanza uya hule maji yao kujajo ya hunda hena mdu ya nikiwa mnamdumu wa maji yaano amba ahla wa salam karibu harma nti hao rihuni kemba mdumu wa maji hoi ili uzime mbabi le joto nile juwa likao ndo liliyo harma shei wanzashate keshi izo ntikao zo jistei ujo fanya no Muhammad izo yauma haba yansi no wananya wao waishio obonze
sikao jisa wajao iladhimu haina mwaha wakai ceremony ijoka officiel baina ya serikali ya ulahi kirasmi wa Komori wali wanshio obonze haujau hadisi laona wo mja mtiju hanyu mje muoneze famiza hanyu mje mfaize mashuri za hanyu mje msakarihe danyi wa Komori yabo sisi serikali holiho nyino mengoni mwa rukonga msaidiao hakuyensinu ngari mtukuzao ni ngari fanyao hafla sayinu hakumtukuzani cha serikali kwa jonda retaji hena usiku wani wafanye omnyanya wa hawa serse uliokawa lenge usiku wala hiki wananyao wa diaspora hawatukuza hawa nikashe ushaladhimu hawambia kangari mstahioni nyi wa Komori hamadasi na ngari mshukuriaoni za juhudi za hanyu mzifanyao hafaida he ensi izo tinukanga zujo kufanyishia harma ya ensi ya sumanazali haka wotsi wanukao wujo tukuza uwananyao kinyume ngwati yao fitna la hanzaike e Komor le taifa la Komor lo mayili ngabo walo bonze na walo hondani le taifa la Komor lo zima hakika ngabo nyasi walo bonze na walo masiwani hapo ekanga wabonze kajazi kwa tim Komor ekanga hondani wa Komor le taifa la Komor lo zima hena fitna la nzoli tilo kaja ngabo wa Komor wabonze na Komor hondani ilo fitna ikawo kali tusaidia omonondo wa hensi ngana jeyo rabukaya ngabo shauri la litoa shauri la dharura duka narengele jeshi la Komoru bobedu bwazali bwesife jihadi ikao kaliti na mbambradika sinokali ne labihe wa Komori kamwambiaka na mudema wabihe narende harmasha iwanza shandege shisane shitiemba ordro babi shisaidie shisakhilishe zetabu za ho wa Komoru kao walobonze wajao ngwazihonda nao ngwahondana nao nizo harmasha iwanza shandege shahensi hatu wasaidie namna ya utaha mizigo ya hao wasaidie namna ya ufanya zila demarche administrative kao ngelazima zifanyishihe harima shaiwanza shandege ili wasahilishiwa ngabondwa duhazi harima wenji nanga mtoka wenji wa Komoro wajao waji wahonde zihiro bonze ranzi Dar es Salaam ranzi Bushin ranzi wandoti pia ngwajao harima za vyo hizo ranzi Faransa hu ranzi Ulaya ranzi Egypt ranzi no mahala pia wenji ngabondwa duhazi ikao kwa nao shindo fanya zenongozo pia hauzunguli ya wabakiho aeroport wahimisiwa homdo mzima zaidi ya zile razitano ili walindie mbabu za mizigo za hao yoti haki thumati haki yebanu udhamana wa nyondo konga nyima dhamana armenti yatu ngamfikiro no hindi zidhamana za hanyu hindi bo waziri wa misafara bo aeroport mtuna mba dispositif bala hata kama nyasi tola washimtuje ya doka vula banu haringe dhamana wa diaspora tijikomi hoko misera wa diaspora emba dispositif wa porira nga hindi emba lazima porira ili usakhidi shababi wananyuho wa diaspora wajaho masiwani hawinji emakatiano munya si wonge yabo aporofanya timono banyumeni banu hende harigine hende gine harama msafara gine harigode hadisi ne diaspora gine kajaporo ja Faransa banu hadisi ne diaspora hunu na boha mbokaya hariye dhamana ye hoko misera wa diaspora na mone babi zitabu hizo bahi hende gine nyumeni banu hafanya post ndazinu mnyanya wa Facebook hafanya post malangu vya zone kari hariho komisionera wa diaspora hende gine hende hadisi ne diaspora ginen na boka tushindo ja Faransa ya jahadisi ne diaspora ya Faransa tanzi ha manzishi haumwambia kati haki za ngo hizo bahi desajo wiyo hani block harma ye page Facebook ya he au commissariat chargé de la diaspora yoti ne page Facebook ya he shayo de page Facebook ya he e commissariat chargé de la diaspora hani block banda banamwambia ezekwe ngemani yasi ugo inuntu besengi inuma hamina ngene posto hiyo emba initiative ya proirenga hafaida ya he e diaspora hindi khaso de makati ya nukao wa Komori wa wenji walo bonzengo wajaho masiwani kabati netoka sumu ani namkera vikozi wa Komori babanu kartuju woga manzori rikeje ikamru hani kwa dhamana ya ende bati namba namna ufikiri ya ukhishimu ya hanza wone sababu ya diaspora ka banunga sina mahaba la sina ni simamanika mnamdumwa maji wotoniki wa aeroport katushundo parani yeko jambasiro jina ka wala hikiwa horitaji au tingina hubi ni azali haune ne madhama na wahedaula ya ujawa washukurie wahimidie holiho ne jitihadi za hawa zifanyao hasiba bunensi eza fanyia eza jiribo tujwa wa diaspora watu uzihimilia watu ziranga hemiho no mili nazi na khairi na shar kabati keti haki enamna riranga wa diaspora hensi hatu keti haki thumma keti haki marhaba
garja harma nukto abili ihusuo zedhamana za daula anu harmanti kao yojistehi wahaya mromba raisi wa daula. Raisi wa daula huo emakate menji yeu shangiriwa ni shama sha siasa yabanga bo raisi wa daula bali hata barnamaji yoka ya hesha masha siasa sha raisi wa daula kandida wa parti harmaze voti za raisi yeu jokana wananongo waha ya kuwenjeza yabo banunga bo barnamaji hesha masha siasa sha kandida wa yeu johenjeza babiza nongo zahe ikaongoka zo maslaha ikawa swili hafuzu yabanga bo raisi wa daula shawa jaunga bo parti ikaw makate menji parti yo handeka yo des partis lo majoritaire à l'Assemblée nationale yabo ya agenda ya premier ministre yo ya parti yo tia rais parti no décider ka ngalzia onziani holi zo hamba harma campagne azma fulani reforme fulani nongo fulani hawazima bien sûr ne rais wa daula ani yo de namna wandu wako utsungua wandu do zitwa daho za wendesa ya administration ya henti yabonga bo wandu kaungo henti wao ne rais wa daula wandu utoka wandu wa parti utoka wandu wa wakaribu naye wanzani wahe cha ngabo wandu ka wo haba au fonctionnaire au fonctionnaire wanu kwa tina parti wanu wote wakaribu mjini wanu wa hele bavu wanu wa siwa wanu ka kwa tina walio sha parti ya onde henti wanu wautukuza yensi imwananya si wala hambaye fundi tijifundi desire ani hajaka bamnyanya balajuzuka wandu wahanti wa harmazi da manazini wahanti wa bawo serse izo tiniza kweli rizamba na ribariche komoro hamanzi shira ya bajuzi tide namna hiyo namna sisi lifikirio haendesa ya administration ya henti hakika ngabo posto ikaonge lazimuo rais ujo henti wandu kaungwa ono masla serikali ya hende mawaziri na baadhi ya shanga bo posto ikawa hizo kazi sio lazima zikae posto za parti au posto za mjini au posto za isiwa hizo posto za henti de faida henti endo bi ujotuku za henti obonze ya lazima yake mathalani waziri wa habari za bonze atukuze henti endo bi lazima yake ambassadeur wa henti Faransa ili atukuze henti ili atukuze diaspora kao hundo mahali kaunga sina wakomori wa jimathalan yani aboti kemru ya mrulo haiser seba hautike mru yala homjini hai rais ba au harmashesi wa shaira isiba shanga nzoke mru kao gujotukuza izenongo hizo bakafaida harmansi eyo ni namna ma ho fonctionnaire wa tumbula ule wote ni namna hiyo désiré hau décider hamba ngwarengo ba wondu wa serse yo de mana kaleo haina mozwa sita ngaba hanso wa secrétaire général wa wizara secrétaire général wa imbuhindi wai ndero ho wa he departement hiyo wai ndio lazimu wai dem shangirizi wa he departement ya he wizara ya hahe hapo mwanadamu huo ukajuka na parti hakange ngabo hasibabu parti hamani madesire haba hau décider hapo kujua towe ni mti wa sasa ya mtowe ya hanti wa sasa ba imruka ngo hanti wa secrétaire général wai mwanadamu ikao kati na parti wai mwanadamu ikao ngena utajiri ngena ilmu ngena ustaarabu ngena haku experience harma enamna huendesa administration ya henti cha azali hena mwanzo sita kutundarange wandu ikao wenji wa hao wote wakao kwati na hata 1% ya heze ngo ikao ndo lazima zikaye harma mlikao ndo lazima yendesiwe ya kaidhaman hama na yinu ya huendesa administration harma service fulani au harma wizara fulani yonde maana kahena mwanzo sita ngutso badili ma secrétaire général yabo ya administration ijondaje ikahena mwanzo sita ngaribadilio ma secrétaire général wandu hata ze competence kwati nizo izo nize kwenda na milani ze kweli shando ka wandu wa serse duka wandu wala hom jini rais wandu wala harma bavu rais wala harma shesi wa rais tide namna hiyo na nibarishe kwa banga namba tide namna hiyo na hiyo tide namna sisi fikirio yote the vision ya watu wote ndio uwezo watu wa namna ya kuendesha enti ya utukuza ya administration ya enti ganzo emanzishi jumla wa wizara yake mwanadamu ikao kati na parti bashika kana parti sha ni wakati ka hisani kiwazi kama na hizo hapo kati na parti yapo parti ya hende faida hensi namna ya kuendesha ya administration ya ho mahaleka ndo ya hansi wa hiyo ni namna sisi fikirio na barisheke mo
shasi nazo jua njeni rihundu yazimaudu mchore ngondo he parti ni wahetima ma secretary bahari ngondo he parti na bako na ushinda kwa tina mafuzi maraji ya ukingia zitoma na hizo kana rije harmalis le kafu matsoni livulizwa makatianuka ngaba fanyi hao appel la candidature ya utahama dhamana zifanyi harmai e direction générale ya he le shirika la homwenje mana mazifanya harma le shirika la homwenje mtozi fanya ranzi na randisi harmai de secrétaire général du gouvernement e wi mana tofanyilo appel la candidature et secrétaire général du gouvernement ne wabili mwa e banu salimu hafi wi o muju salon wo karengo da hato secrétaire général du za barindi wa serikali haunu le fatu na lifanya appel la candidature hena na yoba ritsahe mrikao ngasi harma situation ya urgence ya crise yensiangamia endo bi mdo ladhimu yatendeye hau yake mshangirizi wa serikali wo premier ministre asipotoka hari wenu rulfatu hau we salimu hafi we serse we belu tinena na hiyo hau we bandari hau tiginobi na ritsahe endo bi mdo ladhimu ya kingeza endo bi ne mafuzi maraji ya ukingeza za manazinu lewo harma wakati mjino hamada unu idhili tsahiri una namna ukari jusensi obanikao hau hangamanikao do yasisiwo yabo ekaga bafanya appel la candidature na balise harma emandishi jimla wa serikali shatinde emhu wa hesha shirika la manjada hau maudu watoa hari secretary tiji directeur wa Comor Telecom mtujwa ndini ya maudu watoa walivuze kafu matoni au kare wafanya appel la candidature ngebanu emelar tu halisa harma emandishi jimla wa serikali ndi harma appel la candidature na ndise hapo mami tu amini tu zabarindi salimu hafi ya tsomo disijimla wabili wa serikali zabarindi utaalamu hindi au utajiri au experience hindi na salimu hafi hauna zilo katala bwana hata leo hizo yafanya hindi hauna relfatu kabati ani ikaga zifanya hauna zifanya harma hala utipia hauni renti ikaga zifanya hauna zalisi wa harma emshangirizi jimla wa serikali na nifanya appel la candidature ndo bi Komori kaunge na mafuzi maraji ikange hondani ikange bonze ya ushinda kingie serikali ya hensi atulewo ikangu harma tabu nganzao litowe ensi harma engame kaundu ya sisiwa inuma hamengo mitano maha 20 ya azali wasumani waiche yonde namna sisi rambao na lebarikisha Komoro chakitu to leo mjamri vuruze kafu matoni mbenga ritsaha ngarifanya appel la candidature nganzao emhu wa ile shirika la mwenje emena utwali sarma emadisi jimla serikali ndi rani seranzi yapo hauka eka mshangirizi jimla wa serikali katina jirma ya wande sasa ngo hizo ya watu walo nsini kwa noshino zifanya hapo na mtoto ufanya appel la candidature ya hema mawaziri ma directeur sha eka elo jumao katina ezembaleza uso no usubuti ya ukaya shinia fa haziyo hena na ladhimu hapo kati zuhenda nge namkena vi msirivuze kafu matoni eka alifanya uzana kwa zifanywa na ladhimu hauri ziranti bismillah narandele harma enamna ufanya appel la candidature harma ze poston kuza hensi hamandana ndisara mema disijibla ha serikali risi zoza kazarima shezani wana Komoro kaya narisane sisi ngaramba na barishe Komoro yakaya sisi harma se tomana zinu garanzao de ujofa yensi shasine momjini sinde manzani sinde mwala parti nzima de ujofa yensi ye parti ya hema au fonctionnaire haswande ma secrétaire général wa ezenyizara wa wataalamu wa wandukao ujuzi jome wa walonu harma experience walonu harma namna wende serikali kabati namna kao ngabo mduka kujuja hambaka izo emruoi ngabo tuhuma la kakana ushina sasa ngo hizo namna kadimuri wandu wao shatike dasinu desira sikida zina kideside hamba ukali mpaka yeserse honda hu serse honda hu nge izo zira kadana mabiari banukaya namkeravi bwa Komoro zotimizi bal utarsike wale rikani zingana nukto mbili nukto handani dokana ristehi wananyasi wa Komoro wale bonze wajomonsi jua yabo ezaladhimu serikali wafanya ngeba ka serikali do urengaze disposition za ladhimu ili wa Komoro wale bonze wa hajaho masiwani watitabie watamba kwa bati na nsohole wafanya mashuhudi hao watamba kwa singu namba mwenje watamba kwa sinamba maji wa hano ani engeba ka serikali ko distehi iladhimu keza ngo hizo zitwalilwa hena sikugaro no mnyanya karinga bo conseil de ministre ngari badilio shirika la huza mafura hani mnyanya hamanu cha conseil de ministre kwa tushindo twalia ka eze dispositif la murenge ilili sanari rilahiki hena mnastahiki wanyasi wenji wa Komoro walobonze wakuja banu emakatiano
ili watitabie ranzi ko wanda shandege hauranzi Paris wala hawinji ujahun abana nzi pando ka bakaye avion ya ubalia wandu wao habe izoka hawafimba leo timwambia likaye biengio 2500 euro ani serikali ya hatu wanu wachwai hata kwa tushinda hunda taratibu za kusahama pesa timwambia likabanu wote udiro isifua tuna Marekani na mtu kana hubi walona kompanyia zilo na avion wa wajiri za avion hizo waje wanzi Air Comore wadoto wa mapesa hena mwezi welibe kompanyia hapo basi ani hata hizo kwa tushinda zifanya sio Marekani hizo Air Senegal wafanya kama si mujuza ani hizo kama jimsaidie na jae kwa jashindo zifanya hata mpaka leo na bwana bakao tuko bwa kompanyia 2022 ani narisane lisahibabu wa Komoro walio bonze hawali kai maslahi ya ladhimu wando wanikangwa wasaidia wensi yo haku harma ndongo za kiakiba ikawa jaiho emakatianu emapesa wa chini ya serikali Allahu ala Mungu waende ujuo ngebano kwa tini watoka huna timba adabu timba maslahi timba shewe toka vyonsi hino sikuwa zalingu paro wando ndaye warunga misumari Beit Salam ngima kutushindo para wando wa diaspora wanu wajawa washukuria zinakuwa ndawe wensi hiyo sha ujupara Bakari Mvula na upare na bandari na tijindo wabina na baondo wa SRC hao uje washukurie hanugo kwa tina wafanya wenzi nukto wabili lezinga na husu houtaha emadhama na wende sao ezitwa za he ze service mbali na bali za administration za henti hatu hotungua ema secretary general wanu kwa jahana parti parti hao nde faida henti kanga fanya wapela kandidatura tsaha wandu wanumishihe edaula abana randisia rwema disijimla wa serikali kabo waide mbili zijimla na randisia usiha kanajo hujobonsi na bobo juu wanenge salimu afi windo ujuzi njobe salimu afi yalonu yokake mbili zijimla wa serikali ndau haonesa hazi ndini experience ndini abo narifanyeza pela kandidatura zini nazifanyihe ho kweli wahazo ho wasto wahazo na randisia rama mbili zijimla wa serikali le secrétaire général du gouvernement na litahemu ya ladhimu ya kene posto yinu ya wirilia serikali ne daula harma wakati mtiro hamada unu kao enti isinga mani nganzori towe honga mani liyo liheze abo mbili zijimla wa serikali yakaka ya mkaribu mwa rais yakaka forcément mkaribu wa SRC sha de ulone mafuzi maraji ya ushinda ya kingie eze dhamana hizo yonde namna sisi ronao yonde faliki ya naribarikishe Komoro harma enamna wende science shati lokali renge mjini ne wahe party ne wahe shesiwa side namna hiyo okay zine za nukto mbili la kanzari zibirili harma kwa leo hamara sanga renga shabashil hagushuria uvumzi mwema wa Komoro walio omasiwani wenji nano wa Komoro walio bonze watushinda wenda omasiwani garwa bushira uvumzi mwema Mwenyezi Mungu jomnikani utukufu mzidi mahaba ya hanza enti hasona nyimlo masiwani ngarjuoze tabu kaudo mzimu rao kamtina maji kamtina mwenje ngamtabi hao hatambasha maindwa hula kamchuzi hunda haramenti haji nani haina mwaha ngamju hao mwende haramenti hiyo ngarjuo omavu mastahi mlonu wo baina hanyune sirkali henti hiyo watuna mba shukra itoka yote nabo mwotibili na mshukuri ebenu wakuju shukuria diaspora Komori bwazali na hino katirongo wao na mshukurie wala in shakartum lazida na kuyewoto jua aya hiyo harma upando wa hao wewe shakutujua namna ukangeladhimu ushukurie bao diaspora Komori zenjema wanadawe ensi hiyo hino sikungo para wandu Beit Salam jawe warunga misumari kutushindo para baadhi ya wandu marepresenta wa diaspora wajawa washukuria zenjema wafanyao ensi hiyo hapa ndo kaza kifa kwa watu ngarimu bushiraoni usiku wa khair uvumzi mwema ranyi mloho ndani na nyamlo masiwani Mwenyezi Mungu namnusuruni Mwenyezi Mungu ambenye unono ya utukufu Mwenyezi Mungu ajalie mure uvumzi udoka uvumzi rejei harma irantre neze mvuza ladhimu na mvu na unono na mbale za uso na usubuti haka usubuti na usubuti wahamba ze kweli panu gabandu wacho vanu ngwamuzike bani singaride yao banga na bauze kweli kasuda mtu ngasina usubuti ngasina mbele za uso ikao zipuzi za wenji harmasi ikao wahati kamruye subuti ambaze kweli wanage mtovada
si wahanju menga si tayari rilihwa le juba ya utovadabu shaika lezekweli ngarjo uzamba na karna uri ambambu toka yonzi ngarjo hamba ezekweli enamna ntiatro lesiwao enamna ntiatro ladhimu yende lesiwabanu dorkaza ukifa mkotsatu naribarikishe komori kamwa wassalamu alaikum marhaba.